Yamma wakwa baby Nadom TV Badwam dwumade no eso agudie mo nsam na wie na ye de health tips no so abrewo na wotwe mu no koso aka ye ho na ye ni antimicrobial resistance no ho enkommo ono no maduro saa nti aduro na akra no ntimi fight ye ni saa enkommo no wo yare a ma ye hospital ne mu aduro no na ye de ma wo ye nti asa babie no wasa akọ na to na onom o abuse system no Tubon se wonu maduro bi akra ntimi fight yare no ma wo ho nkomo na wotwe mu ye ka ho asem yi Nadom Herbal Center for aboba fefe kokko ai o ye na djuma no ho adwuma ana ye kan say sa oba kokko mu akwa be so let them David top are okay na wo spirit no different a dining so be e Nadom dey na wo use ye no oh dey na wo use ye no na dey aba dey na wo use ye lady clean check in that social bag and that social bag check in that bag that's social wo koso use check na lady clean there e be di wa asemamo enye kasa tenten enye nkomo tenten je say enye wo stress ho bebre debi and o pay me di check free Nadom Herbal Center every obibia or shayen Nadom ye ni producing nafa X vein mixture nafa X vein capsules and afi so nafa lady clean de bia me ka se ansa na obe frɛ no bo ho modern na ko hospital na ma doctor nche mu nka nche o se eye A B C ana D na eye enya se wo frɛ ya wo ka so you so fi ube mamu ba no mama wadro endra so be frɛ wo se wenya all some hospital obi obeka so nsuo fimbe mamu ba e bia na enye de me catro no e wo so wo hospital no mo de fa die no mo test no mo se eye A ana B ana C ana se obeba yenye ho ni a shop enya se wo frɛ ya na ma wadro enya se wo frɛ ya ye to wadro nti ni asendo na edem e de ama de bi obi woduma adwuma na stress ni tin be ma no kwa ntumi nsobe ne yere ni wo issues day in day out school fees economy ni stress no enti ne be ma no ko ne partner ho ntumi ensobe so hu obeka so e bia enya infection enti na ne be ma no ntumi ensore obi na abo ne dua debi o fra me no bedi nkoma kwa akire na mahu se e wo se ma waduru ana se hu hia kasa kire obi wodmo ndidi ye ono mo sa bebre enti ne immune system na kasa na a break down ama ne be ma na kasa kra no hawa aba so enti na nyase bia ofre ya ye ton do enti no ne asese ndo ne ama se kono Nadom Herbal Center ye nya nsa anope ndo miensen e na mbabebo ho de roe be sha se de free na fa lady clean na fa lady clean ya muhu ne sa kitikiti sa no ye mighty power muhu ne kitikiti sa no eduma e bo no enye kasa tenten se ne medi kan no esiesie wo ba ho e mo ho no mu sipi na sita wo ba ho be sense da dem te sa kwara mono no wo be your come up na fa lady clean yi e 100% natural feminine hygiene wash mechira yankasa ye haban eni yendubra e na Nadom Herbal Center yakokwa ye bibrem kwa ye betsomu akwotiti ndua haban eni ndua hini a doctor fa kukudam ena ejina fidie hu e de haban yi aye dre kama e sanada kemu hu a fe ena akwate no so ye den e hye ho asawa hye ho to be hwe kakra egu asawa nim na de akọha mechira o de be hye ahemfie ho sa ahemfie ho na keka wo so na abegu ho nsuo bi egu nsuo na egu na de nkaboni bi enanam nya bobu ho bu ni se wi a na nsuo egu no na etese agya na enka e wa ahemfie ho obu no ma for so many years atana so ache we treat a enko ene e ye last stop otime nka na o hwem ya bo modern sa won sa beka nafa lady clean betenete ebe yi sa ha oni na e de fi ho no mo e de ama mi neighbor ene koka ochina koka oma komisine nkofo ekwa den ahimache 4 asatam so sa fe nda no mo aye desa no satam na nkofo ebe so raport kwa na mse ade die enye sikasem nti mi hwa den pa na ekoso na me ma be ma no na fa exam mr na kam so na mo ba na fa lady be 2 months de meti koka oh there be onyo mo no dro wa mo they say de o into kwa o ba no tumi so be ma ne bo se na okunu se de ni na totwa sa into kwa na totwa so wo sa ha oni bu ofie ho no ma de frɛ me my number is 053 1156 556
053 11 56 556. Oba de oba nya oba wa ye makeup kuntan ne mpabo gina so set tie ni ne wig set tie ni no na mabonti da bi enya no na kire so wo oba nya oba we siesie ne ho na mani na ahemfie ho so koye esipi na sita eno sa no na ehye na henema no tutu tata no be pia ahemfie to me say you everywhere neat bibia ye kama oba de patro siesie ho na wa ho fama na esipi na ndimu kama fama eno a ye nafa lady clean ebe boy siesie ho no ma ye kama se nsuo na egu se nsuo na ababe so se ho no keka wo to meet sa oje no ho nje ninya ba de ntina o ma sa ha wi tina wo so che wuti sa ye den abra na fa lady clean wo ho edo nsuo enye na pharmacy shop bia be ko bia no obenya bi ato impempin so ya meka se bibi sha ase se da ne ho di wo ni pedwane ni a eya na omoje ni mo na signs and symptoms na e kire se bibi nkoye wa ahemfie ho ntinsu a egu ahemfie ho no ma ekeka wo je se all of a sudden to be say ahemfie ho no ma sha ase bie oju ho agye nso bi aba begugu ho no mo a ewo moje ni mo to so to ase na fully declined all the best on all right but se one no na the what system nim so ma mesene a all the best ho na ekọ na asan ba ebekọ na asan ba enti no sa no be nom na fa XV mixture in the capsules enti bi wo mo ka so ma treat ya enko un treat ni yeye okọ pharmacy na so okọ be mama o insert for 7 days insert for 3 days ebekọ rice 3 days ebekọ 7 days ebekọ be 1 month ebesan so ba because the wo mo jeni mu no one friend and two ase enti na Nadom Herbal Center de yatena sem say we insert no kwa na eno no emma entu ase complete enti mo be insert na one na de wo system nim na ba besen because ho akeka wo nsuo no efi top na ba besen akoda ti de wo system nim na wo se wo clear wo be clear de wo hia nafa XV mixture and then the capsules into your ba wo hia combo miensa we nafa lady clean nafa XV mixture and then the capsules nafa XV mixture and then the capsules when so haban na ena yade ayentu nkonkon no mu wie nkonya akira sem bia da bi ewie nso mpani for the stamp so say eye timstraw o your ba hia mensa we nafa lady clean nafa XV mixture and then the capsules obenum we no betumi de nsuo no anum capsules no open so betumi anum nsuo different capsules say ne obenum abefele comfortable bia no obetumi aye ne sa ena we no obeyi set a ebia wo bedwuma no pa obetumi e de ahwe and say wo so onioma aye de hye no oya obefele comfortable to betumi hwe egu cotton no send there wachim na de go ebe de say medwuma de ama ba betumi de ahwe won sa wo bedwuma no pa say ya wo kode ba no na hye ho ebe yi nkan ni na efi ho no mekeka no ebe yi sa how ni na de fi ho no mo e de ama na so wo kodan so a na obetumi use osore na kodware a na wayi betumi aye warm water na de yintina akese akwa de gu na de wo de ahokoro we obi ankyere we natural remedy na me de aka fama na de ahokoro ho no kama wo ba de mo hu hia me ohu me mpese mema ne be kasa na me kofa lady wonye need mema kasa o mema kasa ba ku bia me ti ya still kwa gusia me ya oso ko sha again no awareness say nu me na no kekan ne boss no mkoi o say ade chini na nka ne gusu won nsa wa fre na nyonko ka kire no na me ra ho sei me mpesa on beti ase memo me usa asam no boka no so mate ka me ja bara ne number ahyemia we no de ne nam ho we obeka se ne ma mi bi ote kura na eye no enso na wa nti na me dwen se nka ne ba ye o mo nti ana na ye de ya wo de se nyo ha ni tie bia na fa bedam fa number ni bi maye me mpe ho puma sibre emfa emo na fa XV mixture ne capsules no so mema no betuma mama na ye pa so bema na sha asese efon a nunya bema obi ambo wudia infection that na also cha etuma bema no fon na anu ni na sha ase ye reddish color bi na so abegu na afi etum se epia e shame yes me na so enti me srew bo modern asa won sabeka na fa XV mixture and the capsules bi e be hwa boy sa how ni na de fi wonum e dem say your how ni tie bia no fa bedame na ye mpe hu puma sibren fa my number no e 053 11 56 556 053 11 56 556 yendre pharmacy shops and herbal shops I will come ha bebia no ukwa ubenya bi atom sanso esi number no so biom e 053 11 56 556 apomodipa e ma asetena pa intent na homa yare engine pedua no emboso Nadom Herbal Center
yesi indu papa e wo krom yada se papa Nadom Herbal Center na yete won enka no yenkomra na mamboatma ye krado de ahosepetwa so ye ba ye betwa so